emma ke a lebogela thata emma mme ke re gongwe pele ga ke tsena mo go eo ke boela ga moragonyana ga emma ka tota gone ga re bua ka laro la borre le babalesegileng re bua ka laro le leng gore le nkare ke laro le le thokanang le ditamelo tse dintsi thata jaanong ga ke re ke boela ko moragonyane ke batla pele ga ke tsena go ke lemoge ba e leng gore re bereka le bone mo lenaneong le jaaka re na le ba e leng gore ba re thusa ka madi jaaka re bua ka makgotla a tshwana bo Global Fund, re bua ka bo PEPFAR, re bua ka bo CDC bo go nna le ba e leng gore ba re thusa go dira jaaka ba tshwanang le bone ba Chapo nna ke tswa ko lephateng la botsogo mme a Chapo ke lengwe la lekalana le leng gore nka le na le seabe se se tona mo go re thuseng go isa ditamelo ko batswaneng ne ke re ke hete ka sone seo mme ga se re tsana ko goreng seemo se ntseng sa lenaneo le tsweletse santsane le teng tota fela ke gone gore re ga ko le motswana ko lapeng gore lenaneo le teng ditamelo santsane di le teng tsa botsogo la dirwa ko ditleliniking la dirwa ko dipatere tsa ga goromente mme ebile gongwe ke re santsane ke le go ke tshwaele gone gore batswana bata mme la ga batswana bata gona na hanka itsise motswana ko gae gone gore a itse gone gore ga ke re motswana wa ta ke raja mo nakong ya gompieno go dirilwe bias e dirilweng kana ka re study se se dirilweng se se bile gone gore so far batswana se go tlile ba ka nna 48% mo go rang gore santsane re se ka ba le ke 62% a ke ke reng re teng mme la re le teng re dira sente mme santsane la re dira sente mme santse re le mo selong se sa hakae gone mme ga re ka lebelela go nna le sone seemo se sa kwelotase go ka tswa go bakiwa ke eng ga re lebile gongwe lona le nnile le dipatlisiso tse e leng gore le di dirile ga go nna le dithutapuisano le batho re le at community level gore gone mme ga ba bua maikutlo a bone gore ke se se irang gore e be ba goga dinao ba re ke eng mme mabaka a mantsi mme mo dipatlisiso ka re tota re batho ba leng gore re bereka thata ka dipatlisiso gore gore ke direla motho lane o le dira mo o setse dipatlisiso morago re kile ra dira dipatlisiso tsa go bona gone gore gone mme ka gore lane o le ha re simola ne go lebega ke to ka re motswana wa le rata gompieno ke ka re gongwe ga ba teka dipalo tse le gore di sologetse makana go mo ke laro ya go itogote laro la bore le babalesegile yana ha di laro yana go ra gore go na le gore mo larong go to go a kentiwa sena go kentiwa go dirwa lone larong yana lone leo yana ke batla go hitisa kganya gore lebaka le lengwe le leng gore le ditona le dirang gore batho ka re ga bate bangwe ba re ba tshaba pain a kere ya ka go kentiwa le gone gore motho a sana dira yalo bangwe ba le ha re ruta bangwe santsane ba bona go ka re gongwe mo go bone o ka re ga le ka kela ba solegela molemo mo go kalokalo ke ra gone gore mabaka a mantsi ke lengwe la mabaka wena gone gore bangwe bona ga ba bone go na le mosola bangwe ba tshaba bothoko bangwe ka mabaka a ditumedi ya ka bangwe ba bua gone gore kana ga ke tsamaya ke sena diphatse tse ke tlileng ka tsone di le mmogo ga ke tsana ko le godimo go iragala eng wa bona gore mabaka a teng a mantsi hela ka se ke tlhalositse ra leboga mme Sising Kgosi gongwe re tlhaloganya gape gore gone mme ha re bua ka bogwera re bua ka this practice e leng gore re tswa kgakala le yone re tswa golo we re na le circumcision kana lone lo a role le teng mo ngwaong ya rona mme go yeng ka rona re lebiletsa go tswa ka leitho la ngwao ke se se irang gore be go nile le kwelotase ya dipalo kana kwelotase ya kgathego ya borre go tsena mo loarong le mpa ke simologela ka go dumedisa batswana ko gae ke re le bareetsi ba BTV yalo go tswa golo re le merafe ya Seafrika re na le dingwao tse di farologaneng mme go bo go nna gone gore ka boammaaruri rona kwa ga Malete le merafe e mengwe mo Botswana re ntse re na le gone go bolotsa mephato e leng gore dithulaganyo tse nne di dirwa ke botsadi bogologolo le go fitlha jaana e ne e le sephiri sa ba ba tswang bogwera ebile ba se sireleditse yalo gore ke ngwao ya bone ya go iphemela ka tshireletsego e ba nang le yone ka tsamaiso ya setso mme e rile morago ga tlhagogo ya bolwetse ba HIV AIDS bo go nna gone gore Tautona Mogae a ba ema ka dinao go bolotsa lone letsholo kgatlhano le bolwetse ba le go anama ga mogare wa HIV ga nna le kganya gore go nne le makgotlana
bo men sector mo godimo ga makalana a nantse a le teng jaaka bo a Chapo yana le gore men sector ke go itebaganya thata le borre gore kana go lebega e kare ba tshabelwa ke go nna bana le seabe ba ba ntsi mo kanamong ya mogare mme go lemosegile gore le arolone le la borre le le babelesegileng ka tota ele ke kgang e leng gore motho o dira a sa patelediwe yone safe male circumcision eo be nna gore re tsena mo merafeng go simolotswe ko bo matsholotshireletso mo sesole sepodisi mme ga go ko merafeng go fitlhela gore balete ba kgatla ke bone batho ba ile gore ba santse ba na le mephato e leng gore e ka tsweledisa mananeo a go tshwana le yone se se tona borre ke batho ba e leng gore ba tshabelelwa ke go ga dinao go itlhatlhoba mme ne re rotloetsa tsone dikgang tsa go nna yalo mme be nna gore yaanong ga re tla go tsena mo go boletseng mophato mongwe le mongwe ya mophatong wa patela sa gore a ire ditlhatlhobo le ka malwetse otlhe yala gore kana re tsa sebaka re le ko sekgweng ba rutiwa dilo tsa ngwao mme ditlhatlhobo tse di be di ka supa gape gore mme motho o itekanetse gore a ka dira learo la borre lene le e leng gore le babalesegile re thusanya le ba Ministry of Health bo DHMT bo a Chapo maphata a mangwe hela a leng teng gore ba ba cancel ba ire screening before ba ka dira loaro mme ke sepiri ka ngwao ya rona gore be re ka bua gore borre ba irwa loaro ya nako tsa gompieko ke tsa gore re fetole maikutlo re fetole ka fa re akanyang ka teng gore botsadi bo tlhaloganye gore fa yaano re bua dikgang tsa botsogo re bua dikgang tsa pabalesego tse e leng gore ga re ka ra tlhola re dira loaro leo ka tsela e ne e dirwa bogologolo hence go sa tlhole go ka nna sepiri ka gore yaanong re dirisanya le batho ba e le gore ga ba tswe bogwera gotlhelele mme ba re thusa yaanong re mo seemo sone sa gore re be re ithulaganya re le morafe wa ga Malete gore monongwaga yaka kgosikgolo yaka a re botse bogwera e be re ka kgwedi ya Phatwe hela ga e roga be re tsamaya re dirile dithulaganyo sotlhe le ba botsogo go re thusa gore re ye go babalesega ko re yang teng Kgosi ha re santse re le gone gongwe o ka re tlhalosetsa gore tsone mme di amana jang kana le di amanya jang re bua ka safe male circumcision gore gone mme ano le tsisa dithuso tsa ba botsogo go go lona le ko ngwaong le gore go nne le loaro lone le babalesegileng gore gone mme re di amanya jang gore lona le kgonne go nna le tswelelo pele mo e leng gore ke maikaelelo a lona gore be le biditse borre gore go be go ilwe bogwera le bone ba botsogo ba nne le se e leng gore ba se hithelela gone gore le di amanya jang di a go nyalana jang gone kong gore gone mme in the end we reach a common goal and peaceably so emma gore re itemogetse yana gore ka tlhago ya batho hela segolo yang borre go nna motlhofo ga ba tsere ba le setlhopha go na le ga ya le bone ka bongwe ba rotloetsa go a loaro mme ga o tsere le setlhopha yana ba khona gore ba rotloetsane bone ka bobone gore nyamme re mophato a re go dira tiro ya go nna yana re itshireletse re le borre re tle re tshireletse le setšhaba sa rona yaanong ga go dirilwe thulaganyo le ba botsogo le mekgatlho e rileng e leng gore ya go ba thusa go ba sedila maikutlo go ba rotloetsa jalo le go dira lone loaro la go nna yalo ga re tswa fo re itse re dirisantse sentle re itse gore go babalesegile mme e be re mo godimo ga moo be re na le dithuto tsa setso yaanong tse e leng gore tsone ke tse di rutang motho gore maikarabelo setho botho go itlhokomela go itshireletsa le ba lelapa go nna monna tia o tswa mo bosimaneng le ditiro tsa bosimanyana yaanong o nna monna o na le maikarabelo o e leng gore o ka nna le lelapa a le tlhokomela a le sireletsa le mo malwetse le mo diong tsotlhe yaka e leng gore tota monna wa Motswana wa Molete o tshwanetse gore be le monna o e leng gore o tswa mophatong ebile a tlhaloganya gore ba dira mmogo ba le mophato mo makgwa a baetle ba re collective responsibility go kgalemelana ka senkane ga bone gore ga o bona o mongwe ka re nya yaanong o tswa mo tseleng bo ba ka kgona go mo kgalemela ka se gautshwane pele ga go a isiwa ko gongwe ko dikgosing ko molaong jalo
ra leboga kgosi mme Seseng re tlhaloganya sente thata gore ngwao e ntse e tsamaya jang ga go rupisiwa borre gore gone mme lona le ba botsogo gore be le bonne go le botlhokwa thata gore le tsenye letsogo le latele borre ga ba ile bogwera ke eng se se irileng gore le nne le kgatlhego e ntseng jalo le gone gore a mme lona ga le taleta ka ditsamaiso tsa lona di a go nyalana yang le ngwao e leng gore ya dirwa ko loarong la borre gone ko bogwera gore lona la go ka mothalong jang to ensure that it's safe, indeed safe male circumcision whilst you are there. Tota la se botlhokwa ke gone gore ka ke ne ke buile ha re simolola gore lenaneo le la circumcision la borre ke lenaneo le leng gore go hela mananeo botho a botsogo a le ka go tisa nkare mo go teng di stakeholders a ke tsone ka reng ka Setswana mme ke tsa go rata bana le seabe mme ano ha re go lebelela our traditional leaders kana structures le bone ke bana le seabe. That's why re le bone re ba tsenye mo gore ba nne part of us ba bereke le rona ka gore ha re lebelela gape le seemo sa bone hela sa gore sa ka bua gone gore ke kgosi ke motho o leng gore o utlwa ke morae ha ba ra lena no ke leta le go lena no ba kgona gore ba muto ba te rona re le ba botsogo ka gore bo ba setse ba biditswe e be re ka re ka tsaya nka re lift go no go wa bona ya ha se re bua mo re tsana mo kganyeng ya pabalesego ha kgosi a ntse a bua o nna bua gore a ta tsenga kganya gore mogago ba lenaneo le le ba gatike loaro la bore le le babalesegile pabalesego a te re ra jana re ra go dira motho le gore o rutetse tiro le gona a direle ha nkare mama bakeng environment e babalesegileng e clean e ka se khware ba re aseptic environment so se se diralang ke gone gore ya ka tebe re ka le bone ka batho ba le go se khwere re tsama ka ditamelo tsa rona ka di theaters rona le di theaters le go di khona go roga go nko mme ha di tsena ba ka dira tsotlhe tsa bone tsa ngwao rona be re tsana hela mo that component e leng gore ke go dira yone loaro le leng gore ka ke ne ke bua kgantle gone gore rena le re bereka le ba ga rona ba a chap ba le gore gantsi thela ba re supporta ba re thusa ka tsone di theaters ke buang ka tsone tseo from there ha sena ba dira ba tholwa a ke re ra ba togela ba tswela ka sa bone tsa setso and then ka tsatsi la bobedi rata kana how even before that ha gona le leng gore go mona le problem rena re le malalama a laotswa ka gore re be re le moha gore mo semonse re be rena le bone so mo malatsing a bobedi ha go sena sepe se leng gore go dinagana le makgore before that ba go thola mo malatsing la go 7 gape ba ntse ba go a thola tota ile go thomamisa seemo sa bone gore a mme ba mo seemo se leng gore re ka re ba ntho eo kana ba tswela e progressa sente kana e tsamaya sente emma ra go leboga mme jaanong re batla gore be re ka kgona go lemoga pharologano ga gare ga loaro la lona le leng safe male circumcision le loaro le le ntseng le le teng ko bogwera gore kgosi gongwe o ka re tlhalosetsa gore ke itse gore no re ke sephiri ka ga le dirang ka teng gore gone mme ha o ka re sedimosetsa it may also give us an idea gore ke eng re ne re tsisa jaanong safe male circumcision re utsisa ko bogwera gore gone mme ko bogwera ne le ntse le dirwa jang loaro la borre kana go rupisiwa gone go ntse go tsamaya jang mo e leng gore go ka re bontsha pharologano ya lone le safe male circumcision ka tla ka ikgolega gongwe ga nka bua ka le le dira ke ise ke bogwera nna ke lone le gore ne le sephiri se borara bagolo ba batona mo go nna botlhe ba itse gore ne ba dira yang mme ebile ga ba ka ba mpolelela gore ne ba dira yang mme ano se se tengela gore nna re tsosolositse ka 2012 e ntse go na le thulaganyo ya loaro le le sireletsegileng SMC ke lone le ne re le promoter ebile re tshwaragana le botlhe ba leng gore ne le bana le sabe mo go lone and then be re tswelela go ya pele ka tsamaiso ya segompieko e leng gore bagolo ne ba re boleletsela gore ya rona e le ke sephiri sa rona lona le ka tsena mo go ya lona mme re tla le tlhatlhelela ka dithuto tsa go le tsenya hela mo goreng bogwera dithuto tsa teng gore le fetole maikutlo yone behavior change e dirwang ka setso ra leboga kgosi gongwe yaanong re santse re le gone go yeng ka ngwao ya rona ya Setswana mosola mme wa go rupa e ne e leng kana mosola wa go rupa go rupisiwa ke eng mo Setswaneng go rupisiwa ke kgodiso kana bo Setswaneng sa rona sa selete ke gore go ya batho ba sa ntseng ba le mo bosimaneng ga e le bogwera
mme bo ba go rutwa dithuto tsa go ba dira banna, the passage of right from boyhood to manhood. So ke dithuto tse di tseneletseng tota tse e leng gore motho batho bangwe ba tseneng dikwele ya ka rona yana ne re akanya ko ntleng gore thuto ya te e tshwanela ko classroomong, mme ga re tsena o ka re fitlhela gore ke practice e very very different e leng gore e dirwa ka tsela tse di farologaneng, mme tota re ka rotloetsa batho hela gore ba tsenelele dithuto tse, ba tsenelele dikatiso tse, ba tle ba iponne ka bo bone gore re kgone go ka ditlhalosa sentle re phuthulogile mo di-television mo di-radioing. That is why batswana ba ga malete betle ba re ga o batla go itse gore go diragalang ko bogwera ke gone o tla tla mo tlhaloganya sentle tota le mosola teng o tla o bona. Ga re gane go na le gore batho bangwe ba ye bogwera mme boa ba sa kapa sentle kana bogologolo ne bo ya dikgwedi di le 3 gompie kwa ra pitlaganya re direla sengwe le sengwe mo kgweding e le nngwe hela yone ya Phatwe. Yaanong bo go itlhela le gore dio dingwe re di tlogetse ko morago ka nte re dirile ka bofefo bo e leng gore maidi a nna mantsinyana yaanong, mme hela ga nne puso e ka utlwa ya reetsa kopo ya rona gore kana go mo ke sukele sentle hela se nne accredited ka tsela e ka nnang ka sone, batho ba ye teng ba bone di-study leave hela sentle ya ka dithuto tse dingwe, mme go ka re tswela mosola hela o montsi thata. Emma ra leboga kgosi. Jaaka re setse re toga re tswalela puisano ya rona mo sephatong sa motsotso se setseng mme se senye mongwe ka ipotsa gore gone mme mosola ka gore kgosi setsa buile mosola wa teng mo Setswaneng gore go yeng ka lona medically mosola ke eng wa gore motho a ye go rupisiwa or to go for safe male circumcision. Gompieno go na le bo PrEP, go na le bo PEP ha ile gore lebeletse thata go thibela ona mogare wa HIV gore gone mme kono ke eng ya gore motho a tsamaye a ye go rupa. Emma ke tsa gore ra go rupa ga la se safe male circumcision ya rona no go se kgweng a ke Emma mosolo motona do gona le tse dingwe mme hela the primary reason ya gore e be re batho ba circumcise ke gore go lemogile gone gore circumcision e ka thusa go thibela kana go hokotsa go tsenwa ke mogare wa HIV ka 60%. And then mesolo e mengwe e be ka nna gone gore ha re a dirile lone la ro le la borre le ba balesegileng o kgone gore kana ke re gore this foreskin e kgone go hupa leswe a kere so an hanse sa intshitsana gore motho o kgone gore a banna go nna phepa and then le go nteng ga bo phepa le khantse dingwe tse ding gore kana ka re malwetse a mangwe a tsamaelana le gone a tsamaelanang le go tsenwa ke malwetse a thakane dikobo other STIs ya tota la ke tsone dio tse le gone gore tota hela go bua nnete hela this foreskin ina le ga gone. That's why re borre ba to go entse di rentse ra rotoetsa le mona gonya gompene gore dikokelo di dikokolana tsantse ne rena ditamelo tse di le teng borre ba ta ritela gone gore ta ba thusa. Re lebogile mme se senye le kgosi, re lebogile thata gore be le rile nako go na le rona tshokologonyeng. Unfortunately re heletse ke nako kgosi mme re lebogile thata gore be le nile le rona gompieno. Lebogile puisano ya rona motho e tswe wala gone ha ke gone gore a re tsweleleng re change ga se ama di hela re change dikakanyo maikutlo le boitshwaro we tshware kopane gape moragonyana. The all-new #PushaBW at a Chen Cheng Show, hosted by Khao Nadindwe and Sean